Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Suština užasa. Moje ime je Bosiljka Milićević, a naš sagovornik je dr. Alekija Račić, naš poznati maksilofacijalni hirurg. Sudeći po tome kakva je tema celog ovog kompleksa, potreban nam je sagovornik lekar koji bi nam detaljnije objasnio kako se u Jasenovcu zapravo umiralo. Pa doktore, da krenemo redom. Da, pa nije samo u Jasenovcu, nego i raznim drugim stratištima, čak su one tegobe, figurativno rečeno, i smrti koje su zadesile ljude, koje su bacane u jamama po nezavisnoj državi Hrvatskoj, možda i gore nego ono što se desilo u Jasenovcu. To je sada teško reći šta je tu gore ili bolje, ali od stvaranja prvih tih jama u koje su bacani ljudi srpske ili jevrijske i drugih nacionalnosti, postavljalo se pitanje kako će oni umru kada budu ubačeni u jednu duboku jamu. Dakle, reč je o tome da prvi oni koji su padali sigurno dožive trenutnu smrt usled udaraca glave i nekih drugih delova tela, o tvrde predmete, o stene, kamenje. Drugo, vi znate da kada se napuni prvi sloj te jame takvim žrtvama, onda sledeći padaju preko njih, dakle padaju preko leševa tih ljudi. Ti udarci nisu tako oštri, već su udarci koji se amortizuju zbog pada na telo nekog drugog ljudskog bića koje je tu i onda se ne doživi trenutna smrt, nego dolazi recimo do povreda, do preloma kostiju, dugih kostiju, drugih kostiju u ljudskom telu, dakle dolazi do traumatizacije tih tela. Ljudi koji ne dožive trenutno smrt, nego umiru u najvećim mukama, jer su traumatizovani. Kako te muke izgledaju? Pa ne znam, to sad niko ne zna. To su uopšte nije ispitivalo. Mi sad to možemo samo da naslutimo, zato što mi kad rešavamo traumatizovane ljude, mi im odmah ukažemo pomoć. Znači, niko tu ne umire, recimo, ko padne u neku duboku jamu, pa padne preko nekog leša, pa slomi ruku, niko nije tom čoveku mogao da ukaže pomoć, a mi ovde kada dođe do takvih povreda ukazujemo pomoć i onda je tim ljudima bolje. Možemo samo da zamislimo u kakvim su mukama oni umru. I onda preko njih opet padaju neki drugi ljudi. U principu, što se tiče tih trenutnih dejstava, najbolje prođu oni koji su bačeni na kraju u te jame. Međutim, reč je o tome da su ti ljudi tu ostavljeni na milost i nemilost da umiru. Drugo, vi znate da u jamama ima gmizavaca i drugih nekih životinja kao što su zmije i to, neki od njih su doživeli i ujede od tih životinja pa su umrli možda i usled posledice njihovih otrova. Dakle, ima i dosta životinja strvinara koje prolaze kroz te jame i pećine koje se hrane leševima tih ljudi. I reč je o tome da nisu svi umrli na isti način koji su bačeni u jame, da su to toliko raznoliki načini umiranja i raznoliki načini muka koje niko nije ispitivao. Više se fokusiralo na načine klanja u Jasenovcu srbosekom i ostalim instrumentima, nego na načine umirane ljudi koji su bačeni u jame. Takođe, reč je o tome da ljudi koji su poslednji bacani, najvjerovatnije da su prolazili bez ikakvih ozbiljnih povreda, to sad ne znamo, ali oni padnu preko tela nekog svog sunarodnika ili najčešće su to bili meštani istih sela, gde ostane sam u jami u izvesnom periodu žedan, gladan, pa je najvjerovatnije dolazilo tu i do pojava kanibalizma. Vidite, pojava kanibalizma koja je ispitana je bila, ako se sećate, povodom pada onog aviona na Andima, gde su se ljudi hranili leševima ostalih putnika iz aviona koji nisu preživeli, pa je tada pojava ta kanibalizma nekako ublažena. Da je reč o neophodnoj potrebi da ljudi prežive taj period koji su oni bili na Andimu usled pada onog aviona, o tome je snimljen jedan film. Međutim, u ovom delu bacanja ljude u jame u toku Drugog svetskog rata niko nije napravio nikakvo ni istraživanja kao ni nekakav film. Spomenuli ste, ja se izvinjam što vas prekidam, spomenuli ste klanje. Koliko znam, bilo je dosta žrtava gde taj način egzekucije nije izvršen do kraja. Kako takva smrt izgleda? Šta je to u stvari? Puštani su ljudi da umiru u najvećim mukama usled iskrvarenja. Dakle, Ustaše su koristile razna sredstva za klanje koje do tada ljudski um nije smislio, niti mogao da smisli po mom skromnom mišljenju.
to zlo se tada rodilo i doživjelo je svoju kulminaciju kroz pravljanje instrumenta za klanje ljudi kao što su srbosek i ostali, ne znam koliko je tamo pobrojano da je bilo različitih, 40 valjda različitih instrumenta koje su korišćena za lakše i efikasnije klanje Srba, u stvari za izazivanje što veće muke. Znači, u našem narodu postoji ona izreka živ klan, ne do klana. Znači, reč je o tome da se izvrši klanje žrtve najčešće preko vratnih krvnih sudova i onda se žrtva pusti da umire u najvećim mukama dok joj krvotok radi na taj način da ona izgubi onu količinu krvi koju je neophodno za vitalno stanje organizma i da usred uskrvarenja u najvećim mukama i bolovima kada se neko presekao jednim oštrim nožem preko vrata da vi u tim mukama doživljavate smrt. Takođe tu je reč o odstranjivanju raznih delova tela, dakle sečene su uši, vađene oči, to su sve neke metode ovako koje su vrlo bliske takozvanim satanističkim ritualima gde se naružuje ljudskom biću u okviru želja da se neko ponizi i da doživi smrt na najgori mogući način. Dakle, prilikom tih sečenja delova tela, kao što su oči, uši, nosevi, šta je već rađeno u tim koncentracionim logorima, definitivno je ustaški režim pokazao tu satanističku crtu, bez obzira što je navodno bio vezan za Vatikan i katoličku crkvu, ali ovde je očigledno o tome da se to u svim religijama naziva antihrišćanskim ritualima, čak i antimuslimanskim ritualima, zbog toga što ni u Kuranu, ni u Islamu to se ne opravdava, već se naziva upravo suprotnom mračnom stranom. Vi znate da je u islamskom svetu u poslednje vreme, od kad je dejstvovao ISIS i to bilo zabeleženo odsecanje glava zarobljenicima koje su oteli. To vam je u Jasenovcu bilo kao dobar dan, da se nekom odseče glava, mnogo teže stvari su radili i što je najupečatljivije, zabeleženo je prisustvo i katoličkih sveštenika. U tome to je blaženo počivši patrijarh Irinej u emisiji Rodovi sinovi Fondacije Prijatelj Božji elaborirao detaljno, gde je on postavio jedno pitanje kako je moguće da sveštenik bilo koje konfesije učestvuju u bilo kom klanju, bilo koje žrtve, bez obzira da je reč o Srbinu, Jevreju, Romu. Dakle, on je tu postavio jedno ključno pitanje na koji nismo dobili odgovor od katoličke crkve, jedino je posle tih intervencija koje su radili on i sadašnji patrijarh Porfirije i drugi neki srpski pravoslavne crkve, zamrznut status kardinala Stepinca da on ne može da bude proglašen za sveca, iako je i pored toga u nekoj od hrvatskih emigracija, ne znam sad da li je australijsko ili ne znam koje, 10. februar već određen za Stepinčev dan, gde se on tada proslavlja po ustaškoj emigraciji po svetu. Ali ovde je suština o tome da ja imam neodoljiv utisak da naši državni organi vrlo bojažljivo se bave tim slučajem, da je prošlo 80 godina od kada se to desilo, a 60 godina od kada je državna komisija na čelu sa profesorom Živanovićem u vreme komunističke Jugoslavije dala prve izjave o tome koliko je tu izvršeno klanja, koliko je žrtava bilo sa iskopavanjem, sa preciznim sudsko-medicinskim veštačenjem i patološkim veštačenjem i da jednostavno više sada ne može da se priča ni kao što se pričalo u vreme socijalističke Jugoslavije. To je jedna vrlo zanimljiva činjenica, jer tada smo mi svi onako zakulisno znali da je reč o tome da se zbog bratstva i jedinstva neke činjenice ublažavaju kad je u pitanju ustaški genocid u NDH, a sada doživljavamo da ne mogu više da se citiraju ni oni podaci koje je recimo Državna komisija Socijalističke federativne Republike Jugoslavije 60. godina izdala kao zvaničan podatak da je reč o 800.000 žrtava, od kojih je 700.000 Srba u Jasenovcu, a 100.000 Jevreja i Roma i Hrvata. Pošto je bilo i Hrvata, oko 18.000 Hrvata je tamo pobijeno partizana, tako da je ovde sada reč o tome da ulazimo u ovom procvatu demokratije u moment da više ne možemo da pričamo ni onome što smo mi recimo u vreme socijalističke Jugoslavije kao mali učili po školama. I to je neverovatno da naši udžbenici to izbacuju, jasno mi je da po Hrvatskoj se to izbacuje, ali za druge republike i pokrajine mi nije jasno da se izbacuju u njihovim udžbenicima čak i ono što se učilo 60. i 70. godina u školi. Tako da tu vidite da je
rad te ustaške službe izrazito aktivan, da oni nikada nisu prestali sa svojim radom i sa svojim težnjama i da je to ona ključna sila koja je dovela i do rasturanja Jugoslavije i svog zla posle što se desio srpskom narodu, a koji je kulminirao sa isterivanjem 250.000 Srba preko Drinskih, opet ovde kod nas u Srbiju, gde je njihov plan očigledno dugoročan i da su oni u tome uspeli. Znači, to je njihov nacionalni projekat da bude etnički čista Hrvatska. Jednostavno su u jednom momentu Ustaše pobedile partizane i tu više nije bilo priča o tome koje su njihove namere sa Srbima i drugim nehrvatskim stanovništvom. To je za nas veliki ovako diplomatski skandal da mi ta pitanja u vreme režima Borisa Tadića nismo pokrenuli, nego je praktično potpisana saglasnost da Hrvatska i posle svega toga uđe u Evropsku uniju bez ispitivanja tih svih zločina i ovoga konkretno sada što sam vam ja rekao, ali naših diplomatskih skandala imate koliko hoćete. Znači, kadrovanje u MIP-u je katastrofalno, tu bez nekakve kombinacije ne može ni da se uđe, niko ne radi tu za dobro, opšte dobro kao zaboravljena kategorija. I dobili smo jednostavno, zahvaljujući tom lošem kadrovanju, za koju ja lično smatram da je klasičan specijalni rat ovde, ali smo upravo dobili tako loše i katastrofalne rezultate da sada više ne smiju da se spominju ni rezultati istraživanja komisije i socijalističke Jugoslavije. Pa evo da vas pitam još jedno stvar, što je poznato je 57 načina ubijanja. Mi sad nećemo ići u detalje za svaki od njih, zaista bi potrajalo. Da vas pitam, recimo, za gušenje gasom i za spaljivanje živih ljudi u pećima, kako takva smrt izgleda? Spaljivanje, kako to uopšte... Tu ima razlike. Nemački nacisti su vršili gušenje gasom. To su Hrvati od njih poprimili. Međutim, kod nas, kod pravoslavnih Srba je karakteristično bilo da je kao u Glini i u nekim drugim mestima u pravoslavnu crkvu su Srbi uvedeni i onda tu spaljeni. Dakle, spaljeni na tlu Svete zemlje u objektu Srpske pravoslavne crkve. Dakle, to je očigledan onako antihrišćanski ritual, jer nijedan hrišćanin ne spaljuje vernike bilo koje hrišćanske konfesije u njihovim crkvama. Dakle, ja to vidim kao vrstu jednog antihrišćanskog verskog obreda. Sada, sama suština zbog čega je do toga došlo ispitivana je od strane raznih eminentnih stručnjaka, kao što su pokojni Slobodan Jarčević, pa iz naše RAS akademije, pa i sam profesor Živanović se time bavio. Ja sam imao prilike s njima da razgovaram, pogotovo sa Jarčevićem, i neumitan utisak je bio onako da su glavni izvršioci tih strašnih zločina, najkrvavijih, bili poreklom Srbije. I da su oni, kao Fra Majstorović, znači, da su oni nekako hteli da se dodvore tim svojim novim, tako reći, gazdama, time što su nad svojim sunarodnicima vršili takve zverske zločine. Dakle, jedna velika ovako enigma šta se u psihologiji, psihičkom statusu tih ljudi desi, da oni tako posegnu za noževima, kamama kojima kolju svoje bivše sunarodnike. To je jedan ovako psihijatrijski fenomen koji nije ispitivan do kraja, a suštinski je po značaju da se to već jednom ispita. Zašto je tu toliko učestvovala tih takozvanih Srba unijata koji su se kasnije zvali Hrvata, a plavih izvornih Hrvata iz Zagorja to nije, kojih je suštinski jako malo, uglavnom su to Srbi koji su primili katoličanstvo. I to je jedan ovako jedinstven fenomen u svetu koji se desio u vreme NDH, da su ljudi nekako hteli da se osvete svim svojim sunarodnicima koji nisu prihvatili katoličku veru i prihvatili da više nisu Srbi nego Hrvati, da taj čin osvete prešao u takve sumanute i mračne vode da je doveo do tako strašnih zločina kao što su klanja na 57 načina ili bacanje u jame. Eto, taj psihički fenomen, ovako šta se desi kod tih ljudi, nikada nije ispitan. Danas vi imate često kada neko ovako ima klasično srpsko ime i prezime, kao što je hrvatski predsjednik Zoran Milanović, tu nema govora o tome da nije poreklom Srbin. Znači, reč je o tome da se oni jako bune, zacrvene se, da oni ne žele da imaju
ni s od srpstva u sebi, da jednostavno žele da prikažu kako su veliki Hrvati, ali da toliku mržnju neko prikazuje prema svom bivšem narodu, ajde da se nazovemo da je to reč o bivšem narodu, to nije zabeleženo nigde na svetu. Jer ti, ako si evoluirao iz jedne pripadnosti naciji u drugu pripadnost naciji, ajde nećeš više da budeš Srbin, sad hoćeš da budeš Hrvat, zašto mržiš ono što si pre bio, što je tvoj deda bio? Što je tvoj pradeda bio. Kako možeš toliko da mrziš to što su nekada tvoji preci bili, da dođeš do toga da 57 načina klanja izmisliš, da pobiješ sve ono što je nekada bio tvoj pradeda i čukundeda. To je takav psihijatrijski problem koji je za ovih 80 godina morao da bude ispitivan. Ali se sve drži pod velom tajne, da se jednostavno zataškaju pravi razlozi tog zločina u NDH koji je izvršen da se pobije tamo milion ljudi, ni krivih ni dužnih. I ključni fenomen bi bio u tome da se od naših državnih struktura organizuju komisije koje će jednostavno da upotrebe onaj izraz blaženopočivšeg patrijarha Irineja koji je on dao povodom godišnje Jasenovca, mislim da je 2015. godine to rekao, hajdemo ljudi da vidimo zašto postoji ta tolika mržnja prema srpskom narodu, odakle je to poteklo, ko je do toga doveo i kako je to moguće kada smo nekad svi bili isti narod. Eto, to je ključna rečenica odakle treba poći da bi se to već jednom raščistilo, jer ovako se ulazi u začarani krug iz koga nema izlaska. Ja, koliko sam imala prilike da se upoznam sa literaturom vezanom za zločine u NDH, došla sam do podataka da su postojali specijalni stolovi ispod kojih su stavljana deca i da su im mozgovi jedeni naživo. Znate li nešto o tome? Znam, ali strašni rituali. Znači, ne možete da verujete šta se tu sve desilo. Potpuno van okvira svih mogućih religija, svih mogućih crkava, direktno stavljanje na onu mračnu stranu, da li se ona naziva satanizmom ili kako god hoćete, znači potpuna opsednutost tim nekim onostranim ritualima koji su u svim crkvenim konfesijama i hrišćanskim i muslimanskim zabeleženi pod onim znakom crno ili tama. Dakle, neverovatno da je ceo jedan državni establishment time bio opterećen. Oni su jednostavno učestvovali svi u tome koji su bili u tim ustaškim vlastima i nisu mogli iz toga nikako da izađu dok nije došlo do konačnog oslobođenja. Sad, po svedočenjima nekih ljudi koji su ostali da žive po hrvatskim selima, došlo je do toga da su u 44. 5. neke ustaše prelazile u partizane, oblačili partizanske uniforme, zaklinjali se na vernost Titu i u nekim od tih sela je došlo do susreta međusobno tih ljudi, gde je jedan prepoznao jednog ustašu koji kasnije bio partizan, ali mu nije mogao ništa, jer je pristupio naravno oslobodilačkoj borbi i u nekim radi, ja sam pričao s jednim čovekom iz Subnora koji je došao do jednog koji nije pravio tako strašne zločine, ali je ipak bio ustaša. On je njemu rekao kratko i jasno, ja ne mogu sada da ti objasnim šta se desilo, to je potpuna obuzetost, tu reč je upotrebio. Znači, potpuna obuzetost. Profesor Lareta Jerotić, kad sam pričao s njim, pokojni je meni objasnio da je reč o fenomenu kolektivno nesvesnog. Tako je on to nazivao. Ali vidite vi o čemu mi pričamo. Mi stalno pričamo o vrsti jednog praktično kvazi-religijskog pokreta. Znači, jednog pseudo-hrišćanskog pokreta koji je doveo do stvaranja jedne države u kojoj se izvršio jedan genocid od ubijanja i klanja milion ljudi. Kako je to moguće da se desilo? Ajde da vidimo gde su koreni toga. Vidite da se to ne ispituje 80 godina. Dakle, reč je o tome da, kao u medicini, kad hoćete da lečite neku bolest, morate da ispitate etiopatogenezu. Nema uspešne terapije dok se ne zna uzrok bolesti. Ovde mi dalje ne znamo šta je uzrok te tolike mržnje prema srpskom narodu, da nije dovoljno proterivanja, nego morate da ih pokoljete, da ih više nema. Vidite, 1995. godine je došlo do proterivanja. Ali i samo zbog toga što se Republika Srpska Krajina vojno organizovala, pa se branila. Inače bi najverovatnije isto došlo do ustaškog pokolja, kao i 1941. godine. Dakle, potpuno bi isti scenario bio. I svetska zajednica ništa. Opet se to ne ispituje kako do toga došlo, kako ta mržnja. Živjeli smo do skoro u istoj državi. Znači, potpuno isti fenomen posle 50 godina. 41. 91. Ali ovde
se nije išlo, što se kaže, kao ovce na klanje, nego se malo organizovalo, pa posle kad je pala krajina, onda je došlo do egzodusa i proterivanja ljudi. Znači, najverovatnije da bi se desio ponovo masakr kao između 41. i 45. da bi plutali leševi Savom ovde do Beograda sve 4 godine. Eto, tu je taj problem koji se dalje ne ispituje, da vidimo šta je uzrok toga. Ako vi sad hoćete da budete Hrvati, nećete više da budete Srbi, pa prekrajate istorije, razne gluposti koje se rade, koje je nemoguće prekrojiti, zna se da je to sve bio jedan isti narod. Zašto vi mrzite do svoje sunarodnike do jučerašnje? Ili ako ih ne zovete sunarodnike, zašto toliko mrzite narod koji je vama najbliži da izmišljate 57 načina klanja? Dakle, niko u tu suštinu neće, njihova obrazloženja, ima neki koji su postavljali ta pitanja kao blaženopočivši patrijarh ili ne. Obrazloženja su sumanuta, verujte. Znači, od toga da mu smeta što je u selu gde on živi neki Srbin pomerio među, pa do toga da je došlo do sukoba u Skupštini u vreme Kraljevine Jugoslavije. Kako je moglo tako nešto da izazove jednu državu da osmisli vojsku koja je 57 načina klanja Srba izmislila? Znači, to su sve glupi razlozi. Daleko većih sukoba imaju između država i naroda, pa nije došlo do stvaranja takvih koncentracionih logora kao što je Jasenovac. Suština je u tome da će ovo na čemu je insistirao blaženopočivši patrijarh Irinej morati da se ispita ako želimo da rešimo problem između Hrvata i Srba. Dakle, nenormalna mržnja prema srpskom narodu koja nije zabeležena ni između jednog naroda na svetu. I evo, za kraj bih vas još pitala, pomenuli ste tela koja su dolazila do Beograda. Koliko sam upoznata sa vašim radom u okviru RAS Akademije, vi ste podneli inicijativu za izgradnju spomena obeležja na mestu gde su ta tela dolazila. Možete da kažete nešto o tome? Jeste, to je obeleženje Nebojšine kule i od kad sam ja podnao tu inicijativu pre sad više od 10 godina, sada na tom mestu se prigode određene svečanosti. Znači, državni organi su konačno počeli tu da dolaze i svakog aprila tamo ili onog datuma kad je proboj bio jasenovačkih logoraša, koji inače rukovodio Hrvat partizan. Znači, ja uvek kažem da je reč o ustaškom genocidu, a ne hrvatskom, jer ipak pobiti 18.000 Hrvata koji nisu bili lojalni toj vlasti nije mala cifra za njih, iako ne može se porediti sa 700.000 Srba, onda ne može da se kaže hrvatski, nego ustaški genocid. Dakle, na tom mestu, u blizini Nebojšine kule, sada se dešavaju neke svečanosti svakog aprila i ja sam zadovoljan, delimično, nisam zadovoljan zato što nije napravljeno to spomeno obeležje, jer sam ja tu predložio i kapelu Svetim Jasenovačkim učenicima. Kapela Svetim Jasenovačkim učenicima baš treba da bude posvećena njima i taj sam dopis poslao blaženopočivšem patrijarhu Irineju, ne znam sad šta patrijarh Porfirije kani s tim ako je preuzeo ošte njegova dokumenta, jer u kalendaru Srpske pravoslavne crkve postoji datum koji je posvećen Svetim Jasenovačkim učenicima i onda je to kapela za njih. A spomen obeležja treba da bude za sve žrtve NDH. Zato što Savom nisu plutale samo žrtve iz Jasenovca. Bilo je još stratišta od Jasenovca do Sremske Mitrovice. Dakle, ne može da se nazove taj spomenik samo žrtvama Jasenovca, nego žrtvama genocida NDH. Recimo tako, ili neki drugi naslov da se upodobi. Takođe moram da pomenem da je u predelu Velikog ratnog ostrva, pa verovatno i samog predela Ušća, bilo prisustvo i leševa koji su dolazili od novosadske racije. Dakle, leševa koji su nastali ubijanjem Srba od strane mađarskih fašista. Dakle, ima i tih leševa i onda bi to spomen obeležje trebalo da se osmisli nekako da obuhvati i novosadsku raciju. Dakle, to je jedno složeno pitanje kako će se to spomen obeležje nazvati, ali ajde bar da ga uradimo. A što se tiče crkvenog obeležja, u kalendaru Srpske pravoslavne crkve postoji dan posvećen Svetim Jasenovačkim učenicima, onda je kapela koja treba da bude posvećena njima izbor šta tu treba da se uradi. Doktore, hvala vam najlepše na učešću u emisiji. Molim i drugi put ove teme uvek hrabro i odgovorno. Moje ime je Bosiljka Milićević, gledali ste emisiju Suština užasa. Doviđenja.